would like my introduction myself. This is Vinod Brahma. My father name is Girdhari. I am reading class 5. My school name is Divya Motigalu in Chelar. I live in Chelar. I thankful for Sir Rajesh Mantharani who gave me opportunity for deliver presentation. Today's my topic is passenger last katunde jakusam passenger last katunde jakusam te ain very much tipur paso tukundo and pur paso tukundo and sabka pe anukha tipur paso tukundo wo tukundo jhan jate hi pasa paan mein barabar hujan. Jadi bahasa paan में बराबर आइन हाने असी अनु था बिल्कुल पासो टकुंडो वो टकुंडो जन जाबाई भाषा पान में बराबर जन जाबाई भाषा पान में बराबर आइन एकड़ो घटाई एकड़ो बाप में घटाई हाने सपना असी अनु था अनुकूल पासो टकुंडो वो टकुंडो जन जा तेई भाषा पान में बराबर न हुजन. ini jadi bahasa paling berabar nain ini kayak alpur bahasa teknologi boy.